Бүгүнкү убакта эң чоң аттар келиптир мынакей. Не деген ат дедиңиз буну? Памир. Памир деген ат экен. Жаңа Алиш балуан чапкан аты ушул экен, Аздагы боламда. Өкүл боламызбы? Боламда оңо бербесем, жалыга бербесем папа болот. Көйөм өкүл болду. Өткөндө жүгүлүгө салган болот менен, Салган. Мен буну 5 кабырга деп тарта бериппин жана. Каяктагы 5 кабырга. Бул таза төлөс ат. Канча жашар ат бул ака? Жазга 5 жаш. Жазга 5 жашпы? Өтө чоң экен. 1.80 бар окшойт, 1.85 бекен uru. 1.85 бе? Алиш балуан менсе да тартабызбы? Balvanlar. Değerli azamatlar. Bayvata balvan harekette ol. Abdurrahman Cirat ortada. Munasa. Öyle sayılık bütünde bir nazarı Seyit Ukavız, Baldarı Nurayge Hacı Murat'ta İslam'da elden akbat alsın degen jakşı niyet menen alanında jıyın ötkörüp turar. Hey harekette bolgula balvanlar, bilegi güçlüler, attın basmayın tartkanlar, kimge at jabdыктары kerek bolsa, bir jakşı vet vraç kerek bolsa, mal canınızlardın bar dar-darmekte jem ottun bardığı, Bişkek'te Istayankası'ndağı Mustang degen magazinde tura turmattılары. Mustang degen magazin Kırgızstan'ın Bulun burçunda açılgan. Oşonu menen oşo bizdin Nokat çergesinde de açılgan mına magazin. Harekette ol palvanlar, harekette ol. Jıyın kattık boluttar. Benzinli karаңыздар ey. Kim жоқтың benzinli қарап қойыңыздар балдар. Болды. Aylanıp kaldı yanına. Ayak kaç kanat geldi lan. Болды çıkmaz. Munasa. Құдай насip қылған болса 8 dekabr günü Көкбел айыл өкмөтүндө чоң жыйын өтөт. 14 dekabr günü Nokat rayonунун Караташ айыл өкмөтүндө кеңеш ажабабыз мына мындай бир жакшы чоң жыйын өткөрөт. Башкы байгебиз Аллах Тааланын хузуру Меккеге сапар. Башкы байгебиз умрага билет болот, урматтууларым. 14 dekabr günü. Fallar. Açıldı, at salmay turey. Stop, at salmay turey. At salmay tur, açıldı. Açıldı. At salmay tur. At salmay tur. Balki boşal jatkan attın orduna senatında jatıp kalışı mümkün. At salmay tur. Açıldı, at salmay turey fallar. At salmay tur. Durdu mu? Durdu. Oldu. At çıkılganda at salmay turumuzları palvanları. Oylanıp kör palvan. Balki moşol attın orduna sen attın jatıp kalışı mümkün. Mına ol düşkön palvanın başına düşkön senin başına düşüp kalışı mümkün. Oşonluktan at salmay turgula jığılıp kalganda. Жерге түшмөй жок. Сергек жаша YouTube канал тартууда. Эртеги күнү бала бакыралар, небирелер бир убага келгенде YouTube'дан, интернеттен бүгүнкү убакыт көргөн болсо, менин атам жерге түшүп эле чагып жүргөн экен о деген сөз калбасын. Жерге түшмөй жок тууганым. Бүгүн көрүнбөсө дагы эртең YouTube'дан көрүнүп калат жерге түшүп атканыбызда. Себеби үстүңүздөрдөн тартууда. Абайлаңыздар. Жерге түшмөй жок, тейик жеми жок, таза халал мейретмен, билеги күчтүү палвандар, бүгүн марра кылгандар, аракетте болуңуздар. Şu yerde bir muzika koyup koyuyor. Çok böyle de hep klip dolu kalsın. Zor kılı bir muzika koyup koyuyor. Hayrat birimler deyip çok böyle de gene koyup koyuyor.
Aman salıştık ay. 10 minut oldu. Var. Davlet Akademi Polvan. Hey! İsmet Polvan, Cargaktı tüzden salın Cargaktı. Sözlerden aytaylı. Azilla Polvan. Oho, ana Alish Polvon mengen at. Pamir degan at ekan. Maşallah tekan. Hazalın. Жоғарғы трибуна қаратып айда Полван. Трибунаға КамАЗ ырғытабыз. Жоғарғы қаратып айда Полван. Болот таза çıktı, таза көтерілді. Hazalат ol taza. Жоғарғы қаратып трибуна қаратып айдайбыз. Прямой трибунаға КамАЗға салабыз. Жүде. Полван. Трибунаға ас қалды, марраға ас қалды. Полванның мейлетіні харам қылма. Аттың машыны қойы өремі. 100 метр, 150 метр, 200 метр жерден талашпай келіп трибунаға 10 метр қалғанда талашпай емі Полван. Жүде. Oho, Alish Polvon men Baqt Polvon keldi. Kimnin жалында келеді? Oş областы Новоқатыр районы Төлі сайыл өкметі Alish Polvonның жалында келеді. Alish Polvon, стоп, болды есеп. Трибуна қарғытауыз, болды, қачыңыздар емі. Стоп, болды. КамАЗға қарғытауыз, Alish Polvon, нарқ КамАЗға, нарққа. Бұна қарамыра бұл өрет, ұрғыта бергіле. Тарт, біледен же қызматтағылар, сразу қырмағылар. Дайыр қарма, көтеріп қой. Ұрғытышма дайыр. Бале. Азамат. Barakalla. Alakay бүгінгі жиынымыздың башқы байгасы. Ош областы Новоқатыр районы. Төлі сайыл өкметі Alish Polvon. Alish Polvon астындағы минген ат. Ака қаштырушы, туғаным қаштырушы кішіне. Polvonға бері олайын. Polvon астындағы минген ат Alish. Кімнің аты? Gel dua kıl hemen. Assalomu alaykum. Uzoq joqindan keyin mehmonlar xush kelibsizlar. Seyit do'stim, to'y bo'lasin. Shuncha eldan boshini biriktirib vaqt bertasan. To'y bo'lasin. Uyingga beraka bo'lsin. Kelgan polvonlar kelganingizga rozi bo'linglar. Amin. Seyitning uyiga har doim baxtlilik bo'lsin. Allah. Başkı bayılge 06 avtounasına salım salgan Polvon aldı ketini taştağın Polvon. Oş областы Новоқатыр районы. Төлі сайыл өкметі Alish Polvon. Астындағы мингенет қылыч ажының көк аты менен. Бұл урматтуу Polvonlar келген қадамыңыздарға барыңыздар, разы болыңыздар. Ар біріңіздердің үйіңіздерді тыныштық, ынтымақ, мындай жақсылықтар болсын. Келген қадамыңыздарға барыңыздар, разы болыңыздар Polvonдар. Қайрадан ушундай bir жақсылықтарда, той топырларда жолошқанға чейин аман болуңуздар. Рахмат, Батқасымова. Бале, бүгінгі біздің аламанды, жиынды, чоң жиынды Сергек Жаша Америкабыз тартты. Улан ажы, бар болуңуз. Красавчик Сенукам, Азамат. Келген қадамыңыздарға барыңыздар, разы болуңуздар Polvonдар. Ақырқы башқы байгені. Salyodan Alish Polvon saldı. Allah razı olsun.
Ne oldu? Kaçtır? Oldu. Balonlar çok lan. Güzel boğulur falan. Dua kılayım. Arkadan saman ötersin. Daima maşineler de alıp gidiyorsun. Allah Kılıçacı Allah razı olsun. Alışmalar sizge bakma. Barakallah alışmalar. Barakallah. Maladı. Ne vallahi kılarız. Vallahi kılarız. Vay billah. Ketbey. Davay. Abbas. Allah'ım ben hepsini. Ben ne kıldım? Kartana koydum. Ana kızı. Jalaka salın attı jalaka. Halkın içinde çağında candan hayratından can var. Senin açık olsun asmanın elimde saklanan benim azamatın askarı. Kanat tutunu. Yeminle yemin salayım. Ot tap tap. İşte zembergen tayapçıları gerek var. Kaytalanmış serik o. Jalaka. Rahat bırak. Like'tan başlatlarım. Jalaka. Yolu oturafta. Jalaka ben ağırak ayda ben ağırak da. Ya bak çok tutar gider. Tabletin takide durar. Dımıp kaldık ha. Isırdı da. Sıkıldı. Gel gel gel. Kaçım şey olmadı.